Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Sining atamatapana pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rilalanna iya wattue de gaga ada sitinaja ia makasing ifu ada sengadina ada asukurukeng marajae lau risisi arajangenna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki makita angkamo papakita na weringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki makinading angkamo papinadin na weringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki maringkalinga angkamo paparingkalinga na weringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki makareso meloki makaluang angkamu pa agalakeng angkamu pa adisingeng na weringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki mandre meloki minum yule mo papinadingiwi andre macandinge nandia mapaiye ia angke mutama rilalan na tiga rota. Pabu dene yule bayangkan benenge pengallahu subhanahu wa ta'ala na cabu ye bawange rong cede ye bawang na cabu cede pirasewi pinadingiwi andre macandinge nania mapaiye yang kai mutama rilalan na tiga rota ye bawa na cabui gangka na de nulle pasilengangi kega macanding kega mapai de negaga pada ye bawa cek de na ukomi monro nyaman andrewe laba na nyeho manca julawan ni komi baca de na koyena na cabu pengallahu subhanahu wa ta'ala cek de na ni ulai malawi bawan ni de negaga pirasewu. Na'udzubillah summa na'udzubillah narima kuanna naruidi atanna pengallahu subhanahu wa ta'ala nariku angkamu piyetu makanja mu pi pungsinna makanja mu pi ajuk kangenna mulle mu pi pakai gune si bawa madeceng aja mutakkalupa ri pengallahu subhanahu wa ta'ala aja mutakkalupa syukuru ri pengallahu subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la ansidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nariko pada kekiman natu syukur lori pengallahu subhanahu wa ta'ala de takitan bayan na papinya mata kuritu yang namuan nariko masakari di papi dalik na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Inna azabi lasyadid. Inna azabi lasyadid. Majapu pacalan na pengallahu subhanahu wa ta'ala masarro mapipat di jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ye wani makasokulu ni asara. Jadi dompan ni mana ia matu bertolak anak matu lo ya dompan ni mani jadi deto nama digaga ko malampi-lampi di cara medi
Sinin na tumato malabiku sila surah malabiku ang keriya masewiri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Sasakalena rupa tawe matu. Ya. Sasakalena rupa tawe. Sabab barsirit matarwi cara mata. Mapamula dia na pakai guna do cilina. Dia nak kana mengaji. Dia nak kana sedekah. Makun rewe. Dia na pakasingi wibatena maturu lauri lakena. Makotoro pe malafol lakai de na pakasingi batena didi la fo bene masa sekali mana matur ya seri mondrin pengallahu subhanahu wa ta'ala kegana nomor sidis tega si masa sekali padi mondrin rupa tawe ya isambungi wicarite jolok wattunna rupa tawe riga wangkana nakanna seralampe liwa rakona de nagaga wae de nagaga marakuni maka dani sahabayar watwe ya Rasulullah apakah ya rusinin na rupa tawe maka raku-rakuan mana na sabadena gagawe maka dani maka raku-rakuan ni watwe maka aga na palewad di pasalama kir wadingin na marica aga na matu wadingi wadi rica kiwi apakah werinu dena apakah is buah-buahan dena banike dena buah naga dena duriang dia nak agak dia jena tu tanah-tanah yang kau digaga wae ya dia nak tu ya aga pale matu wadingero yemi matu na marica lillana tawe matu riwatwe yemi na marica lillana matu riwatwe yena ritu tawangke riwatu tuona rilino dena paja masikri maringarral lauri pengallahu subhanahu wa ta'ala lillana dena paja napake masikri lillana dena paja napake madarari di pengallahu subhanahu wa ta'ala yena tumatu sikirita tu yena tumatu turicaki wilillahi sehingga yero lillah tamatu yero matu rumaricai na sabak watutta tu rilino dena paja ipake masikiri lauri pengallahu subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah La ilaha illallah yermatu nigi tahu turima sikiri watutur ni rilino riga wangkana pole ni anu tapolewe diga wangkana watwe makarakurak wani rupa tawe de negaga wadi ricaki willahi de negaga wae sangadinna matu lillahi riga wangkana maturo lillahi yang kasi mata ipake masikiri lauri pengallahu subhanahu wa ta'ala maka dia Allah subhanahu wa ta'ala alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim bairi wattunna tawangke masikri bairi wattutudanna maupuri tuliuna dena lapatimunna sangadinna madampi-rampir Allah subhanahu wa ta'ala yanna moyero tawe wattunna tuorilino napake mi lillana de napake masikri ripong Allah subhanahu wa ta'ala tapi napake mi cerita jai padan rupa tahu napake mi mak gosip napake mi mapake cerita mondri ya napake mi ni teh si boanna mak balo-balo boto pena tali sapatna nakadita manere pada bamuni set dingani masimpu na marwa magi nasa mak balo-balo warnana boto pena contoh ya wadi jaji si ko keng ka gosip ka ni gamana misengi nakadero pacar mer ya siro nulle dua mikapa songko nah warna hijau mikapa si bawa warna celak Desar na nana tapi timunna si dena paja turikedo si kebi si bawa matanna nakre asam ko celasiro nah ya ma to mapa ko liwar ko na resirmon rina pungala taala dena paki masikri na paki mitimunna cerita jai padan rupa tahu wal yasubillah sining alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah
Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Naiya tahu angkai matanang resesena atau matapay matanang ipinat dinna magi na matanang pinat dinna nasabak dena paja masikri lauri pangullahu subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Isang imana namu aja pui masikri lauri pangullahu subhanahu wa ta'ala ya naritu manapatanangi pinat dingin. Jadi ye ko angka tahu nakanna lasa aga kanai lasa gegana agiasa gegana gelisa galau dan marana ya dega ga aja nah launi masikri maringar dari pengallahu subhanahu wa ta'ala matanna pinadita apa angka tahu-tahu ye ko masumpang ipinat dina lawi menonton film sinetron. Ya ko masimpang ipinat dinna langsung update status ya namo isin nama peddi langsung tu update status sakit gigiku ya urusanmu itu engkau pada mana tahu ya ono malisi japa berapa diisi ya peneta tambah mi ya cuma ko malaki tasbih masikri ya malaki tasbih masikri ya insyaallah napatanangi pinadita pengallahu subhanahu wa ta'ala ya napatanangi pinadita pengallahu subhanahu wa ta'ala. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Pakabarui mana pakabariwi tapamu maka disabai kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Beko carana ipakabariwi tapat taisiruna pengalah ta'ala aga nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru tapamigewi bacai la ilaha illallah itu tuh makanya itu biasa tuh angkanya asa pakai tasbih mak bilang-bilang ya ajakan masih angka situ paham maka dah dia ni wadi mak bilang pila tahu bidah akhir ni ko bidai sesak ye ko sesak masuk neraka bah agan atu ko to masih kiri tama kira nakah bah abal apa tuh ya pakanja kimi jolo pada rone tanaki ya maka dia papasana tomotota narik komi taki tulu liwat gatanna naturi mak gatang macawin itu mapatuh nake narik kong katau liwat terna nama terasa loleng patu negangkan itu ya wasilami alami pada mi alami peko carana lo ki macarame ko digagami nabi tade nang kenapa ke mi ko macarame ke carana ni di pada lo kibete kelinge munri de apa ko toni ro modelena bedana ko pakai tasbih si bawa pak dia to pakai tasbih ye ko dia to pakai tasbih paling bertahan 100 ye ko pakai tasbih insyaallah yulle bertahan si 10 ya ini ro bedana jadi narampe to pandita ta pole mangkoso guru talmarum Abdul Wahab Zakaria maka dia aga je pun sinero pa yero pun sina sabanan nero pade lona ba motoro yero ba motoro ye ko kompai angin nero ba motoro pade ni angin ne ye coba ni gere lari ga motoro narik ko digaga ba motoro ko digaga angin na lari mua tapi dena maka dena pada larinya ko angka angin na motoro si bawa digaga mapa ko to modelena pada ga modelena narik ko to tasbih masih kiri pakai tasbih si bawa dia itu masih kiri pada tapi dia pada cepana larinda ya pada tahanna ya wadi ko degaga ninna hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala angkan yang kasewa waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ripame rajai mite tahu isalipuriwi ritajanna aras maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gaero malika akala rapangang agar malika Jibril ni gaero
malaikat ga mapakorong maka de malaikat itania malaikat ya ko mako tu pale ni ga palero nabi ga ero nakada tania nabi maka de sinabita ni ga palero magi mana na makwa batene ipakalabi magi na mana makwa batene ipakaraja isalipuri wiri cahaya na itajan naras maka de yero yenaro nasar ummamu riwatuna tuorilino lilana dena paja marica masikri madarari ripengallahu subhanahu wa ta'ala subhanallah sinina toma-toma malabiku sulasur malabiku yang kiri masih ripengalatal sehingga maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah nigi tahu pacap kurang adana na bacai werek kada la ilaha illallah dakhalal jannah mutamiri lala surga pamasina pung Allah taala maka diro anak muda aku ko kampungnya ya ko makpaku tu pali pak ustaz magampala demi tu pali ko makko tu melo pi matu mate madam pi matu napaki melo manape ibacero ati kwelo tang coba ni semua gaje ya sengi madangi ni semua je riasa sakaratil maut ye riasa ngi sakaratil maut pak bu bandingannya riasa ngi sakaratil maut kasih sabu patai majapi nak ding napa pade sakaratil maut biasa ki majapi nak ding biasa ki biasa maga pinadita maja yule mo pa ka makanja mana naik ko maja pinadita yule mo pa makanja peringarange yule mo pa ga maka deni mate pi netene apa masina pungala taala au makane tu pakuli-kulingi matasbih la ilaha illallah la ilaha illallah ilati wiati sehingga matu na pole kisakaratil maut barakak na sikri yang kesi mata yina rumatu pakai dewi sehingga nalomunga ki Allah subhanahu wa ta'ala ipa biasa lagi alewe baca sunni ipa biasa lagi ale baca sunni de peneriseng maka dan kamu pigai lolongan pamasina Allah ta'ala apalagi kau dia ni baca tapi yang kena usaha mudah-mudahan ini mana nge dia apa aja nama seki Allah subhanahu wa ta'ala maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqudu qaumun yazkuruna Allah azza wa jalla illa qaffatuhumul malaika dena tuda tasederu patau gangkana rigawangkana masikri ripang Allah subhanahu wa taala sangadine pakalabi apa pakalabirang nomor sedi qaffatuhumul malaika isalipuri wiri malaikae wa ghasiyatumur rahmah ipaturungi pamase di Allah subhanahu wa taala wa nasalat alaihimus sakinah ipaturungi nyamakinin nawa ketenangan rilalna kuritu wa sakarahumullahu fima indahum wa zakarahumullahu fima indahum itapu yasanna riolona malaikatna Allah subhanahu wa taala maka di Allah taala malaikatku angka kau tu atakku Yasin Muhammad Nasir di napa aja masikri jamaahna Masjid Nurul Yakin ya iya mi lagi tapiasanna Muhammad Nasir magap riu pedanina magi ni ko malaikat na Allah taala oi minri nangi rolo na si jangka wite nangi napa malik napa ni atana Allah taala magi ni nari ko malaikat na Allah taala tapiasanna ko yolo na malaikana subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sinina tumata malabiku surah-surah malabiku yang kiri masih rupang Allah subhanahu wa ta'ala angka malaikatna Allah ta'ala iyaro malaikatna Allah ta'ala punne jari-jari si sabu jari-jarina malaikat libianna ya malaikatna Allah ta'ala nuller reking bosinna narik kuang ka bosin nuler reke tati ni rubusi siaga jumlana siaga ganna ye ko kapang e bosi ye ko kulapa ye wadi maka dan alam wakalangi tapi ko non remana kampung e bosi biasa ni di reke ngi maka sekoni tati na bosi tade na ko malapai di nuler reke tapi sidi de nuler reke ngi sidi de nuler reke ngi magai
angka apalan na pugau umma na Nabi sallallahu alaihi wasallam de nulle reking isaga apalan na onro iganne ro apalan na ro nariko na puga yero gangkana malaikai ye ko bosi nulle reke siaga jumlana tapi ko ye apalan na pugo Nabi sallallahu alaihi wasallam de nulle reking onro iganna apalan na gangkana malaikai de nulle reking meloki misengage ro amalan na maturo meloki woni pema pimatu sampaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu ini kita tutup dengan bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.